Jednog dana sa suzom u oku ćemo se sjećati ovih lijepih dana kada smo flagship telefon mogli kupiti za samo 3249 maraka. Ili za one koji se ne razumiju marke, 324.900 feninga. Ni svjesni nismo koliko nam je dobro. Ali evo, Xiaomi se prvi usudio priznati da će cijene telefona ići prema gore. Ne zato što oni to žele, nego radi jednog problema koji je već zahvatio cijelu industriju. A taj problem ćemo sada vidjeti i u Windowsima, jer stvarno ne znam kako je ovo moguće. Windows će postati još gori. Kako? Tako što će postati agentni OS. Ako vam to ne zvuči strašno, čekajte da čujete o čemu je riječ. Ne brinite, ima i dobrih vijesti. Ne treba vam više WhatsApp da bi se dopisivali na WhatsApp. A brzo dijeljenje i AirDrop napokon rade skupa, pa možemo prebacivati datoteke sa iPhone-a na Android i obrnuto. No naravno, ima kvaka. Ali ima ideje da odvrti jedan intro. Screenshotirajte ovu cijenu 2 terabajtnog iPhone-a za vašu unučad. Neka i oni plaću kako je bilo jeftino. Jer ako će Xiaomi poskupiti, sigurno je da će i iPhone, a bome i ostali. Naime, predsjednik Xiaomija Lu Weibing je nakon, valjda se tako kaže, nakon objave Xiaomievih rezultata za treći kvartal komentirao kako kupci dogodine mogu očekivati još veće cijene telefona u svim kategorijama. I ne samo telefona, nego općenito cijele elektronike. Razlog za to znate ako ste i jednom ovih dana povjerili na oglase i online trgovine i pokušali kupiti RAM memoriju. Cijene su doslovno trostruko veće nego prije samo 3 mjeseca. I što je najgore, ne vidi se kraj tom rastu cijena. A što se tiče krivca, ne trebate gledati dalje od umjetne inteligencije. Kao što znate, AI zahtijeva sve veću izgradnju data centrova. A kako su sve pare sada tamo, onda kompanije koje proizvode memorijske čipove stavljaju manji prioritet na čipove za telefone. Zbog manje količine, a samim time i oskudice, cijene memorije neizbježno rastu. To nažalost nije ni najlošija vijest. Ok, očekujemo da će cijene rasti, no sudeći prema ovoj izjavi predsjednika Xiaomija, taj rast neće biti, da kažem, skroman. Što više, on tvrdi da će doći do primjetnog rasta cijena, te da je to nažalost jedan od načina na koji će se kompanije boriti sa rastućim troškovima. Koji su to drugi načini, teško je znati, no moguće je da će se to vidjeti kroz uštede na nekim komponentama ili jednostavno manje marže. Možeš misliti. Dobra fora, Čoko. Zbog cijele ove situacije imamo i nekoliko neobičnih poteza kompanija. Na primjer, Valve je nedavno predstavio novi Steam Machine, igraču konzolu koja je zapravo PC i koja izlazi početkom 2026. godine. No, kako je teško predvidjeti cijenu memorije, oni su jednostavno odlučili ne najaviti cijenu konzole. I kao da vidim, već vas ima koji u komentarima pišete kako cijena memorije neće vječno rasti i da će se cijene telefona kad tad vratiti prema dolje. Ali ja na to samo mogu reći, šta ste uzeli, dajte i meni malo. A šta tek u Microsoft uzimaju, hajme meni. Motrim drugirač svaki dan ko izbora. Kada Windowsi već nemaju dovoljno problema, eto ih još. Iskaču nam reklame, update nekad radi, nekad nije, meni osobno više nije. Nedavno su ukinuli mogućnost prijave sa offline računom, a sada, ajde ovako, ja ću citirati Microsoft, a vi pokušajte ne imati reflux. Windows evoluira iz operativnog sustava u platno za AI. Što to znači? Pa, da trebamo prijeći na Linux. Of course! No, osim toga, ovo vam ukratko znači da vam Copilot više neće biti jedino AI smetalo u Windowsima. Spremite se na AI agente koji će vam uvijek biti prisutni u taskbaru i koji će vam pomagati u svakodnevnom radu. Agenti su tu da budu kao, ajmo reći, asistenti. Vi mu zadate neki zadatak, na primjer da nešto istraži, onda se on smanji u taskbaru i običnim lebdenjem iznad ikone možete vidjeti kako Python napreduje. Fora je u tome da će oni biti duboko integrirani u sustav i da će moći mijenjati i premještati datoteke, pokretati procese i razne druge stvari. Doslovno kao da imate ulogirano još jednog korisnika na vašem kompjuteru koji radi neke druge stvari za vas. I ne brinite, ograničeni su samo na foldere koje vi dopustite i pored toga sve obavljaju iz, ajmo reći, zatvorene okoline. U slučaju da nije jasno, da vam ja malo objasnim, taj njihov prostor, to je ograničeno, politikama upravljano i revizijski nadzirano okruženje za izvršavanje. Nadam se da je sada sve jasno.
AI integracija ne prestaje tu, pa imamo stvari kao pozivanje agenata direktno iz search funkcije, kao i integracija u Windows Explorer. Tako u Home folderu možete lebdjeti iznad datoteke i pitati Copilot bilo što u vezi te datoteke. Jer ne daj Bože da je otvorite. I dok agenti dolaze tek u Windows Previewu, ovo sa Explorerom možete očekivati već do kraja ove godine. A da skratimo ovu skroz dugu priču, dok ste vi na kompjuteru, tamo u pozadini će biti neki AI koji će prka po vašim datotekama, mijenja ih, premješta i ko zna što još. Prelijepo! Microsoft se nada da će developeri pronaći razne načine da ovo koriste, što u biti potvrđuje ono u što svi sumnjamo. Ovo je rješenje u potrazi za problemom. No, nekada su problemi zapravo stvarni. Naprimjer, što ako želite prebaciti datoteku s Androida na iPhone ili obrnuto? E pa ljudi moji, čudo se dogodilo. Google je upravo objavio da su sada brzo dijeljenje i AirDrop međusobno kompatibilni i da bi trebalo funkcionirati bez ikakvih problema. Osim jednog. Naime, što se tiče Androida, funkcionalnost je za sada ograničena samo na Pixel 10 seriju, ali kao sve stvari sa Pixela, to će prije ili poslije doći na ostale Android telefone. Mene je iskreno u cijeloj situaciji najviše iznenadilo da je Apple pristao na to. Da oni naprave nešto ovako što nam realno svima olakšava život. Tako lijepo, tako nesebično, tako... Da budem iskren, sad se pitam koliko će dugo trebati Apple-u da napravi neki update koji ovo onemogući. Zapravo, zanima me cijela njihova reakcija na ovo. A opravdanje za to ukidanje, možda bi rekli da je zbog sigurnosti, bez obzira što Google tvrdi da je ovo u potpunosti sigurno. Baš me zanima što će se dogoditi i hoće li Apple na ovo i kako reagirati. Što vi mislite? Kao što je recimo WhatsApp morao reagirati na europske regulacije, pa se sada dogodio povijesni trenutak. Ne treba vam više WhatsApp da bi se dopisivali s nekim na WhatsAppu. Zato je zaslužan europski DMA ili Digital Markets Act koji zahtijeva da sve ove aplikacije za dopisivanje međusobno mogu razmjenjivati poruke. Ne po defaultu naravno, nego ako autori druge aplikacije to zahtijevaju. A u ovom trenutku dvije aplikacije koje mogu razmjenjivati poruke s WhatsAppom su... Daj, deo još malo drumrolla. HiCat i Birdie Chat. Ali, što je s onim aplikacijama što svi želimo? More biti bitnije, ali sada nema. Možda se WhatsApp pravi nedostupan. Alo? Ne čujem vas dobro, nestalo signala. Možda najbolje da pošaljete Telegram. A možda ni Signal ni Telegram nisu tražili da mogu raditi s WhatsAppom. U svakom slučaju, ako se tome nadate, za sada nije bilo nikakvih najava, ali nikad se ne zna, čuda su uvijek moguća. Mislim, prebacujemo sa Androida na iPhone datoteke. Ako vam ni to nije dovoljno da vjerujete u čuda, dovoljno je da pogledate fotke što nam šaljete na naš Discord server i na našu mail adresu. A dok vi uživate u tim fotkama, ja imam jednu zanimljivu informaciju. Poco je naime potvrdio da će 26.11. službeno predstaviti novu Poco F8 seriju koja uključuje Poco F8 Pro, F8 Ultra. I ako ste gledali Newsbox prije 2 tjedna, onda će vam F8 Ultra izgledati pogotovo poznato jer da, to je onaj telefon što dolazi sa subwooferom, to jest trećim zvučnikom kraj kamere. Nadam se da će biti prilike da ga testiramo. A bome, i da to iskustvo neće biti slično ovome. Pa, ako niste, pogledajte kako sam se dobro proveo sa Galaxy A17 ili se pretplatite na Bytebox. Jeste znali da redovno gledate Bytebox, a niste pretplaćeni? Ne, stvarno pogledajte. Šok i vjeverca. Ali dobro, dosta mene za danas. Uživajte u vikendu i vidimo se u sljedećem videu.